Baltaş sahnesine tugan halkı, yaratkan yaktaşları, tamaşaçıları aldına bayttılar. Jırшы sandугачыбыз Фирзене Әсләмова, Фигат Галин. Hayırlı, jırlı kişede selamlıyız sizni. Tatar ımımın suyuşu tamaşaçılarımız. İsen misiniz? Bugünkü mumlu, yemli kişiler mübarek bulsun. Ya güzeli, kimden? Koysığızdan başlıyız bugünkü jır yarışın. Belki özümüzün yıla boyunca şobağa tuttururuz. Şobağa iken, şobağa, kiligiz urtağa. Eyde güzeli dostlar, gittik, şobağa tutamız. Özümüzün grup adetlerini iske düşürüp alı gelir. Eydegiz, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, oşsuz kırıysız buldu bu şobağa. Elle hatın kızga yol veresin mi Figat abi? Yigitler şerek bulsun, давайте şulay eteyik. Фирзене Әсләмоваға yolunu береміз. Әйе достар, егет сөзе бір бола. Сіз инде алқышлап қаршы алыңыз, алқышлап ұзата барыңыз. Сәхнә түрі барыш сандуғашына. Фирзене Әсләмова. Aşıklar
Sanduvaç, sanduvaç, gitme gitme sanduvaç, kanatların kaldırıp, tuğan iline kaldırıp, belden tuğup üstünsün, şık suların içtinsin. Sanduvaç, sanduvaç, yine gidersin, yine bağlar, kızlarla yırlarsın, yıranıp sanduvaç, sanduvaç, gitme gitme sanduvaç, bırakma seni kışlardan, saklar minderi kışlardan, saklarını salır giden, gitmesin tuğan giden. Sanduvaç, sanduvaç, seni gidersin, beni bağlar, kızlarla yırlarsın, yırlanıp Hidayet Galim. Yüzgana Özlemova. Sen soldu şoklarımız, üstüne şoklar yaşım yılları. Ömürlerde acım yılmaz kapılar, aldığını yaptım bunları. Ağlarına vuranlarına, gözümü teretsiz ısınlar. Doğanlara kaysın kardeşiyle, tuğan ağlarına yıktılar. Ağlarına vuranlarına, gözümü teretsiz ısınlar.
Фирзана Аслямова. Балташ сандуғашы, ғұрурлығымыз Фирзана Аслямова. Алқышlar sizге. Hem talantlı bayanşılarımız Olmaz Recapov, Başkırtistan'ın Otkazangan Medeniyet Hizmetkeri Nail Galyamov, talantlı yigitlerimiz İlşat Nurkayev, Fidan Yunusov, hem Şahit Ferkullin. Alkışlar yigitlerge. Рахмет алқышларыңызға. Unutulup bana халық мұңы, дәртлі шаушу заман күйлері, ұлығайған қожалары білен тынып бара ауыл үйлері. Zaman şəpli, мұңлы халық жырын жырлай білмес. Тоқтап тыңламас, Şit illərinin şit yot күйлеріне тотар сөзін салып жырлағаш, ұнытыла енді гармон мұңы. Әбей бабай жыры искелік. вақыт табайық заман көңіліне, халқын мұңы өтеп керерлік. Жайын табык, фигат фирзенелер мұңы сіңсін, тансық көңілге, Наил Илшат Олмаз Шахит фиданларының тальяннарын келік көрерге. Яңғырасын өзіміздің мұңлар, сәхне түрі сізге бұлбұллар. Zaman шәплілігін өзгертірлік, халық мұңын көңіл өз етерлік, үзіп ойнасыннар гармондар. Сыздырсыннар әлі гармондар.
İlşat Nurkayıp. Alkışlap karşı alınız. Eydeli olmaz bizimizin garmunçularga koşulup bir Tatar büyüğünü izdirip jibereli. Alkışlap karşı alayım dostlar. Sizin aldığınızda sahnede Almaz Şerifulli. Olmaz Şerifullin. Eyde güzel bastıramız alkışlar tamam bir kanat bastın. Olmaz Şerifullin. Ey dostlarım civarıydı, kararmışım olsun yarım. Kararmışım onların soyunda kader tanım. Kararmışım onların soyunda kader tanım. Suda 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 gitmesin ben, isteyip gülüp zorlamasın da. Suda suda gitmesin ben, isteyip gülüp zorlamasın da. Garımın ışıklara garımın uyumay, oğlanına balına var. Garımın ışığı diğerin ömrü var, süyüp duyamaz yara var. Garımın ışığı diğerin ömrü var, süyüp
Türkiýanyň Krasnokama raýonunda dünýä getip. Gümri boýa özüniň köňülinde halkybız muňun saklawçy sandugaşybız Firzene Aslamowa. Hazır sahnege, Tağında yıraktara, salkın Sibir yaklarında uzak yaşap, baltaş mınların tükmi şeşmi yüreğinde yürütüp alıp kaytışı sandugaşыбыз Figat Galinni şakırabız. Barşalygyz sahnede Figat Galin. Tınla halkın, özeklerini tüze, her bir sözü, her bir notası, aşı yazmışыбыз sıygan ona, jır orma, Tatar şahtası. Benim старший Батан. Halklardan yarattıklarından, o gidip de ok tarafı.
gene söz eylerim nurla yüzüne baram. Oynayalım boylap yüze söndüreceğim. Oynayalım boylap yüze söndüreceğim. Ümme aylılar kişerdi düzesin yüreğim. Ümme aylılar kişerdi düzesin yüreğim. Ayrılığıma, hasretime, ayrılarla başıma. Ayrılığıma, hasretime, ayrılarla başıma. Ayrılarla başıysan, rahat yaşar mendime. Aylılarla basıysan rahat yaşar mendime. Bulamay, bulamay, bulamayla, gül bulamay, bulamay, bulamay. Al bulamay, bulamay, bulamayla, gül bulamay, bulamay, bulamay. Bulvanamay, sudatınamay, bulvanamay, bulamay, bulamay. Bulvanamay, sudatınamay, bulvanamay, bulamay, bulamay. Benim yaşlıyım. Halkımızdan doğan bir yaratkan jüri. Ak yar. Uyular
Yaşlık kılınır Geçip diyen yar gider Bildim anım yaşlık kılınır Geçip diyen yar gider Bildim anım yaşlık kılınır Geçip diyen yar Игорь Галин. Ниден үрелген ул татар моңы, ниден нақышланган, шигелген, ничек саклана ул күңелләрдә, балалары читкә сибелгән, сагыштан үрелгән, сагынудан, жылтырап аккан шишмә моңыннан, туп бошаклы басу өсләрендә сабан тургайының жырыннан, келдер, келдер арба тавышыннан, басу юлындагы атларның, киңлек сұрап ағылған мұңларны аңламауыннан да ятларның, таңны ярган шыбыркы тавышы, әтәшләрнең уңган быргысы, шикерткеләр жыры, урман шауы, шушы мұңга кергән барысы. Тукта, тукта, тулы түгел әле, әниләрнең бишек биләре, әтиләрнең шалгы янаганы, әби әкиятләр сөйләве. Койын яфраклары таң җиленә шыбырдашып серләр шишкәне. Кызлар моңы, егетләрнең җыры, халкым моңларына күчкәндер, һәм аларны үлмәс иткәндер. Yapraklara yaşlar şesma Nişe yazlar, ötü nişe gözler Hep ayırna şalıylar ama Nişe yazlar, ötü nişe gözler Hep ayırna şalıylar ama Ayınlarım sizni sağınan Sağınganday aziz anamını Yaşlılığımda sizni taşlağanımı Ayırmışa yaxşı yamanımı Yaşlılığımda sizni taşlağanımı Ayırmışa yaxşı yamanımı Ayınlar şavlı jiliskende Yaprakları yeşil şelsima Nişe yazılar, öte nişe gözler Hep ayınlar şavlılar falan Nişe yazılar, öte nişe gözler Hep ayınlar şavlılar falan Hep ayınlar şavlılar falan Hürmetli tamашашылар, әлегенә тыңлап үткән җырның сүзләренең дә көйләренең дә авторы Игорь Галин. Алда автор үзе башкарачак ике җырда яшь чаклар хезмәт юлын үткәндә язылган һәм аңардан соңгы елда язылган җырларны ишетерсез. Сагыну, сагышы салынган аларга. Тыңлагыз. Сәхнәдә баянчылар
жыршылар нәсілі, талантлы Галиннар гаиләсе вәкиле. Олай гына да түгел, үзенең дәвамчысы, талантлы Татарстан, Башкортстан жыршылары белән татар, башкорт яшәгән шәһәр, район сәхнәләрендә чыгыш ясаучы якташыбыз, иң талантлы егетебез Руслан Галинны тәрбияләп үстерүче, бәхетле әти, автор, башкаручы, баянчы Фигат Галин. Өзімнің ең бірінші тәуді жазған жырларымның бірісі, бұл жерінде менің әнеме бағыштап жазған жыр. Жиде сағыш деп аталады. Әллә yıllar miken, әллә yıllar izler kaldırganlar bitinde, kullarında yorgalangan sırlar, her birisi bit kalgan isinde, yollarında sırlar, her birisi bit kalgan isinde. Jidi balan gitgen jidi yakka, jidi sağış dik bir yürekке, sağınğanda göre almıysındır, göre almay erinip direkte, sağınğanda göre almıysındır, düze almay erinip direkte. Gitken şokta kalasın uzatıp, Kulağım bağap yolunun şiitinden, Dileklerinin izgisin dilep, Göz yaşını sürtüp bitinden, Dileklerinin izgisin dilep, Göz yaşını sürtüp bitinden, Göz yaşını sürtüp bitinden. Bu benim племянницам Чупик, Чулпан Галина. Düşlerimde
Şol şoqlarını isке aldırırken Oydan ötkey senin yanına Bana yapsanıday seni güzel Bari orman yoluna Bala yapsanıday seni Pari orman yoluna Bu endi mening eng birinchi atiyime yozgan jırlarımdan birisi. Bu her bir jırның özünün istoriyası var. Mana armiyada служить etkende postda turganda kalemsiz, kağızsız yazılgan jırlar var. Rahmet. Құдай тәбәлі, өзінің яратқан баласына талантыны да, сынауларыны да үйіп бере дегені ғибәрә бар халықта. Мұңлы болма, бәхетсіз болырсың деп дейтелер. Юк, ешкіне де беленіш юқтыр мұң білен язмыш арасында. Бары тик, тәбиғат еңіне салған миссияны тулысынша өтей олмаудан келген қанағатсіздіктен өзін бәхетсіз хис етедір талантлы шәхіс. Тулысынша шушы зур йөкне башкару, бар булмышың белән халкыңа хезмәт итү өчен ой-һай зур батырлык, берни белән дә исәпләшми торган көч, үҗәтлек кирәк. Бугауларны шишеп югарыга үрләү, талантыңны балкыту өчен газиз кешеләрнең алдында бурычыңны онытырга да, гади кеше шатлыкларыннан, мәшәкатьләреннән арынырга да, талентлыларга гына хас пыяла күңелеңне пышырак сүз, гамәл белән кыймасыннар өчен усал һәм ясалма битлек артына яшерергә дә туры киләдер. Кемдер шушы бугауларны шишеп йолдыз дәрәҗәсенә күтәрелә. Кемдер гомер буена үзенә тарткан ике яр арасында бергәләнеп яши. Моңлы тавышы күтәрә Фирзәнәне сәхнәгә. Республика сәхнәләренә мендерә аны жыры. Хәтта бер вакыт бугауларны шишеп Казан, шаллы ятларына да омтылу, хыял артыннан бара торган юлының башына баса. Усаллык һәм ясалмалык битлеген генә кия алмый шул. Әллә кушкан юлыннан кире борылганга микән? Бер-бер артлы сынаулар китерә аңа язмышы. Гомерлек ауруга душар бердән-бер улы. Тормыш иптәшенең бик иртә вафаты, үзен аяктан йыгып кына торган ширләре. Тормыш елгасының булганчык суларында бергәләнгән шагында да мәрхәмәтле дулкыннар аны буй җитмәс хыял ярына шыгарып җырлатып ала. 27 ел дәвамында улы йөрәкле ана булырга, бүтән сынауларны җиңеп, халкының моңына тугры калырга ярдәм итә аңа җыры. Ниһаять, Фирзәнә Әсләмованың күптәнге хыялы тормышка ашты быел. Туган районы авыллары буйлап гастрольдә йөрде ул. Шире белән көрәшеп бер тәгам ризык кабалмаган шагында да бәхетле булды ул шушы җәйдә. Хәтта гастрольләрдән соң турыга Уфа дәваханәсенә барып авып, айлар буе үлем белән көрәшсә дә. Бүгенге концертта бәхет аның өчен. Типсин моңлы йөрәк, агылсын Фирзәнәбез җырлары. Без балташлылар, аны тыңларга һәр вакыт әзер. Җырла, тынма, йөрәк моңнарыңны туган халкыңа җиткер. Балташ
sandıgaşı. Barşalınız Girdene Eslemova. Yaşı girgen oğullar şeyler Oğullarına şeşkegen bulan Yollar uzay yüreklerine ezir Dostlar gidemen gelege yollar Dip yüreğimden de tutamazsın Beni mağdur birine dağıtan Günlerimle simge bulamazsın O dünyada indik karada Sormuşluğumda bulmadın şoğlan Bağlı bulla bulla parasın Mahkum günler gitti bizge dağılır İlk basalım yürek yarası Dip yüreğimden de tutamazsın Beni mağdur birine dağıtan Günlerimle simge bulamazsın Bu dünyada bindik yarada Zengin yüzgen tuğran ayda Jirgesi berdinin nurları Yere koynarım ışırda sağlık Sizin eşeni yırdım kızlara Dip yüreğimden de tutamazsın Beni mağdur birine dağıtan Günlerimle simge bulamazsın Bu dünyada bindik yarada Dip yüreğim dip 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 yüreğimden de tutamam Günlerimle simge bulamazsın Bu dünyada bindik yarada Elin gidip bulsa da girer yara Bir gün gider bağlama Bakan sularına vara Ümitlerin yüzünde Bakan sularına vara Ay suyum ben baba
Jır bulup gelirse Dostoyu yüreğime Minsiye şunday sandım Size sevdiken şuna Aynı bulutlar bakasa Doğarsın diken yoluna Sizler şunay sana olsa Orama
Мирзана Ашрабова, Фигат Галин. Рахмат. Hürmetli dostlar, iktibar etkensizdir. Kontsert barışından o sahne türünde gözüne kızıktırıp iki bülek turaydı. Kim için hazırladı iken anı Figat Efendi. Eyde güzeli üzerinden sırap karayı. Бүгінгі күнде ең тігі элек біздің хатырда болған әнелердің ешуағында, біздің ешуапалардың ешуағында жырлардан тұрған жырлардың бірсі. Мына сіздер тігі, типа как, угадай мелодия ойнатырға есеп бар е, кейінін атты. Кейін тыңлайбыз да жырлап қарайбыз. Әйе, иптешлер, демек угадай мелодияdır. Bir куплет тыңлап қарайбыз. Шул жырның исемен кем дұрыс етіп әйтә, шуңа бүләк. Әйдә güzeli, бергәләшеп тыңлайбыз. Бергәләшеп уйнап отырабыз. Жырның сөзләре дә бик гади генә. Әйдә güzeli әйтеп карый әле. Кайтмадың? Юк, дөрес түгел әле. Ник кайтмадың? Дөрес түгел. Яшьлек достыма алайда түгелрәк. Юк, кичә иркәм гафу ит түгел. Саубуллашуда түгел. Әле күрешеп тә бетмәдек. Тагын, монда. Сиңа кайтам. Алайда түгел. Тамаққанда. Юмрак шу. Әйдәле Лиза ханым син дә итеп кара әле. Ничек диде? Үгетләмә иркәм дишеп. Әйе, нәкъ шулай. Хөрмәтле дуслар. Күп кайтырмын диеп, кулларыңны бирдең. Әнигәдер үзең кайтмадың. Үгетләмә иркәм дип атала ул җыр. Бүләкнең иясе Лиза. Әйдә güzeli сәхнә өстенә. Жырның исемен әйттем дә, шуның белән бетте түгел. Алмаз, киттек, өзебезнең яраткан татар биюен биемичә, бүләккә ябылып әйдәле киттек. Бүләкнең иясе Лиза. Рәхмәт Забита. Әйе дуслар, беренче бүләкнең иясен таптык. Икенче уенның, икенче конкурсның шарты тагында катлаулырак. Әйе, Фигат абый кулына менә гармун алды. Ул киен уйнар. Ике генә юл сүзен белә. Юнделәрдә киен дә белми булай гына әйткәндә. Шул җырны табырга кирәк. Бәлки залда утырышулар яшь чакларында җырланган җырларның берседер. Игътибар белән тыңлый иптәшләр. Киен ике генә юл җырын аннан искә төшерәбез. Шушыны искә төшерсәк. Бүләк сезнеке.
Gittik. Aramızga salkın jiller ise Sin taşlasan irkem ne işlermen Dip bete o jir Bana kim şuşa jirni İsmini ayta sözlerin yazıp bire Bilem dip etse de kaçabı Oramızga salgın jiller ise sin taşlasan indi ne işlermin? İzledim bağrım seni. Konsa bit. İzledim bağrım seni. Yok. Vallahi qadigine isimli jır tugul bu. Bizden de olarak apalar, abilar jırlap üsken jırlarının birsidir muğayın. Teması yok. Bu ayrılık turunda teması hanım. Tamam Brunei. Ay istek aldırınız iktişler. Olu işte kişiler bu jırni bilirge tiyиш. Demek zalda eli bu jırının devamı ismin bilişi yoktur. Yarar ipteşler. Ukunup gitmek sır bulup kalsın. Kilesi ışıraşolarga da ul bilek bizni kütüp dursun. SMS сообщениялар. Hazır internet zamanası. Telefon aşağıda Tügat abiga aytip işittirseniz ul bilek özünün iyesin tabar degen uyda kalabız. Hem özümüzün kişemizin konsertimizni devam ederiz dostlar. Alkışlar sizin taraftan. Mine şolay dostlar. Her vakit izlenüde, icadi muhitte kaynıyor Moңлы kişi. Тигат Галинның тагын bir хыялы тормышка аша. Болташ тальянчылары белән ансамбльгә кушылып уйный ул. Алкышлап каршы алыгыз. Менә алар безнең мәдәни байлыгыбыз. Сезнең алкышлар астында.
безнең балташтагына. Мин аларга кушылып җырларга шул тиклем яратам, сагынып кайтам аларны. Рәхмәт сезгә. Шулай достар, гармончыларга гына түгел, биючеләргә дә бай безнең Балташ. Алкышлар белән каршы алыгыз сезнең алдыгызда Гөлназ Галлямова, Эльмир Фаридонов. Рәхмәт. Хәзер инде җырлый кич утыруны дәвам итәбез. Бу юлы ярышны башлау чираты Фигат абыйда. Ләкин Фигат абый, әйдәле, безгә бер хат килеп төште. Шуның эчтәлеген укып үтәм. Күп еллар элек Уразай авылыннан Тушкыр авылына килен булып төшеп, үз гомерен балалар укытуга һәм тәрбияләүгә багышлап, бүгенгесе көндә үзешчән шагыйрә, уңган хатын, акыллы ана, киңәшче булып, хаклы ялда Тушкыр авылында яшәүче Лилия Вәлиеваның бүген туган көне. 3нче рәттә утыручы бер төркем тушкырлылар кайдалар алар? Аны туган көне белән котлыйбыз. Һәм аңа сәламәтлек, озын гомер, иҗади уңышлар, Фәнгать абый белән тату, бәхетле һәм рәхәт тормышта яшәүне телибез. Бүгенге артистларыбыздан Лилиягә багышлап бер җыр көтеп калабыз диелгән. Лилия Вәлиева, әйдәгез әле, күтәрелегез әле, үзешчән шагыйрә, безнең мәдәният тормышында актив катнашып яшәүче, берсеннән-берсе матур шигырьләре белән безне куандыручы Лилия Вәлиеваны туган көне белән котлыйбыз. Һәм Фигат Галимнең чираттагы «Әгәр белгән булсам» дигән ретро җырын сезгә дә багышлап тапшырабыз. Рәхим итегез.
belgen uzak Zulmanının boyundan ötkenim Eğer belgen uzak Eğer belgen uzak Zulmanının boyundan ötkenim Eğer belgen tutsam Seni uçura taşa kamparın Ребят, Гали! Мене теж Лідія Валієва, бо мені дуже батина. Велика брехма. Taptan kalan dünya hava Yalnız üngen olur Aytın simayı barız var Atır beni kirgeyelim Su boyunda uşak yalan Hep babızdan uşaklar Kulağımdan duvar olur Onurmen gök balaşaklar
yazlarda, jilekli jeylerde kaytığız. Ак қарлы қышларда, сары күзлерде қайтығыз. Jırlarga kaytığız. Яшерге, яшіліктегі кебек ешнерге қайтығыз. Туған жері ғазиз балаларын her вақыт күте бит ул. Kaytığızda avul sıkmakları buylap ötegiz. Бәпке өләнләрнең назын тыйып ялан аяк йөрегез. Basmalarga basıp geri şaykağız. Киерелеп пешән шабыгыз. Hem jırlağız. Biz gitkeç de unutulmazlık itip, yangıratıp avul kiylerin. Былбыллар жырласын, гармуннар уйнасын, тынмасын авылым көйләре. Özümünün işitip açsınlar giyip, terezesin avulun ileri. İstekini özüdü koyun yaramın Kampağınla durgan yağına Yarımın ağın isterliği Yüreklerinde savuşağına Elde gönlünü oyna kuşlarım yaralı Rüyamın ağına ellerde Almaz Razapov. Башкортстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре Наил Галләмов
Ilşat Nurkayev, Fidan Yunusov, Şahit Farholli, biyo'shilarimiz Gülnaz Gallamova, Ilmir Feridonov, Almaz Şerifulli, yosh ijrochilarimiz Ruslan Kabulov ham Ruslan Halikov, yaş diyüşilerimiz Alsu Safettinova, Aydar Malikov, Diana Galimjanova, Liana Galimjanova, Ilnara Fassakova, Gulnaz Uldanova ham Alsu Galiahmetova. Tavuş operatörü Ruslan Kabulov, Video, foto, slayd uzatу Oyzat Fayrushin. konsertinin rejissörü Ravşaniya Hasanova, Konsertni olib bardilar. ssenariy avtoru Gülnara Şaymuhammadova, Hem Damir Hamatov, bugünkü kişimizin giroyları, Barış sandugaşı Firzene Eslamova, Köktөгüş'ün mumlu yigiti Figat Galin, hozir sahnaga şuşu teri manglı, teri jırlı, teri muzikalı kişimizni hürmet edip kelgan rayon hakimiyeti boshlig'ining sotsial ishlar hem kadrlar bo'yicha o'rinbosari Firdevs G'aynaullo Rahimovga beramiz. Rahim etdingiz. Rahmat. Hayırlı kеш, hürmetli yoldaşlar. Hayırlı kеш, hürmetli bizning talantlarımızga, onların ijadına aşık bolgan tomoshachilar. Ruxsat etiniz. Rayon hakimiyeti başlığı İlgiz Ahbasov Suguşov isminden, rayon hakimiyeti isminden, hem barlık naşında oturgan tomoshachilar isminden, bizning rayonimizda tuğup üsüp, respublikamız il sahnelari tutkan, lakin tuğan tüyagine, tuğan rayonimizga tuğru bulup kalgan, bugünkü bizning yüzüp kaşıklarımız bulgan Figat abi, Galim hem Aslamova Firzana Aksan kızına ulu zor rahmetlerimizni yetkiriyor. Bizning bugungi mana shu bizga bayram konsertda bo'lak etgan yurtdoshlarimiz, ular san'at, yer san'atida motor iz qoldiran kishilar, shuning vaqtda ular kuchli ruhli kishilar. Bizga ular o'rnak, bizga ular g'urur, biz ular bilan cheksiz g'ururlanamiz. Sizga bo'lgan suyuvimiz, sizga bo'lgan muhabbatimiz bizning olqishlarimizda. Rahmet sizge. Rahmet sizge Firdevs G'aynaullo. Sizge rahmet, hürmetli tomoshachi. Yoratib olqishlaganınız için, bilekleriniz, çiçekleriniz için, benim hatirimde, hatta büyük sahnelerde yürüyen kişiler de bu kadar çiçekler, bilekler olganı yok idi. Baltaş sahnesinde çıkış yasam. Şulay bit, Damir Mölmen. Şulay, hürmetli dostlar, kilesi mine şimdi matur mizgillerdegine sağ selamet bulup, hoş raşıkka yazsın diyen dileklerde bulabız. İyiniz, bizimden bizim matur konsertlerde bizden bilen bulunuz. Hürmetli tomoshachi